Henang patas suyang kali telugu。太鲁阁主语有声圣经。今天要读的经文是马太福音第7章第7节到第12节，祈求、寻找、敲门；13节到第14节，宰门。Patas matay tiga pitu sepegan, pah tiga pitu kenay bitak tiga makan tak kenay o, pegasay, gimi, datuki. Tiga makan teluk bitak tiga makan sepat o, tigali lahangun. Pegasay, gimi, datuki. Pegasay, kiado bikon namu na. Gimi, kiado halayon namu. Datuki lahangun, kiado lalawah namu nada. Yasa may saka anay imao maangan, miing ka anay imao mpahajian, tamato ka anay imao lalawah. Aji uli o taka namu ga, nasi may sa bawahyan ka lakay na o, biyakan na betunuh bini. Aji uli o, nasi may sa kasuluh o, biyakan na koyo bini. Manusaw kiyani, nasi magkila magay malu babagay lakayan namu ka, yamu nakasajak o, kahano panaglaan na duli. Magay manu babagay yan ka, tama namu ga balaw ho. Manusaw kiyani, nabiyak ka mapahakana sa ni ganan ka sajak misaka sinaduan namo sa jekon o kasaw kiya ka mapah sa jekon uli. Ni o gaya kalawa ni tanagasa dampola kari. Tagali lahangun. Tamay pa tagali lahangun. Yasa, dalabang ka lahangun ni laakhambi ka alu o sa maungats. Matamay pahi ka sajak o habalaw bi. Dagali ka lahangon ni makaliko ka alu o sa mautos. Hamajiyahi ka sajak o ini ka habalaw.